Baik, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat jelata yang alhamdulillah lagi di Madinah. Sekarang di Madinah jam 23.06 atau jam 11 malam waktu Madinah. Nih kita baru keluar dari apartemen. Kita mau jalan kaki untuk ziarah ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lingkungan apartemen kita. Insya Allah masih banyak kehidupan jam 11 di Madinah. Ini lingkungannya sekitar 3 kiloan lah ke Masjid Nabawi. Ini kita orang mencoba jalan kaki lagi. Kemarin udah jalan kaki kita ya. Ini banyak, alhamdulillah dekat apartemen nih banyak pertokoan. Nah, ini salon, di sini salon itu salon. Bagalah ini warung ya. Ini ada bagalah Jawa, ada macam-macam tuh. Alhamdulillah. Ini matbaq Al-Bahrul Syabi, Bahrul Syabi. Ya, ada masuk, ada Arika, ada Jina, Sambosa. Jadi di sini lingkungannya, alhamdulillah lingkungan yang banyak pertokoan. Ada orang Banjar, ABDAZ, doakan ulun Dep. Gua Babe, ulun Babe, lain Habib. Pian kalau minta doa lawan Habib, cari channelnya Habib ini Babe. Halo Nur Hadi Ramadan. Salam Be, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente di Madinah. Ana sekarang lagi di Mekah nih Be. Mudah-mudahan bisa ketemu ya Be. Amin. Nur Hadi Ramadan. Ya, gue lagi di Madinah. Kayaknya gue sebulan di Madinah sampai tanggal 19 Januari. Gue tahun baruan, insya Allah di Madinah. Jadi kalau naik taksi itu sekitar 10 real dari sini ke Masjid Nabawi. Cuman gue nggak mau naik taksi, gue pengen jalan kaki. Jadi kalian enak kalau jalan kaki gini kan, kalian ngelihat juga selain gue olahraga ya. Dan ini dingin banget Madinah guys. Gue keluar pakai kaos tangan karena dingin. Masya Allah Be, Masya Allah. Siapa ini? Papitu. Ini matam, tempat makan. Itu ada warung juga sono. Ini begini kehidupan Madinah seputaran Masjid Nabawi. Ini ada nobar bola. Alhamdulillah. Enak kalau jalan kaki gini. Cuman beneran dingin guys. Dingin. Ini tempat parkir mungkin ya, mobil-mobil khusus nih. Mobilnya keren-keren di dalam sini. Al-Maktabah Al-Ammah. Iya kayaknya tempat parkir ini ya. Gak tahu gue. Masjid Nabawi Be. Ini gue di daerah apa ya, Ghamam. Oh, Ghamam. Itu ada mobilnya. Ya ini daerah Ghamam namanya. Daerah Ghamam, dekat Masjid Ghamamah. Ini gue mau jalan ke Masjid Nabawi. Jalan kaki. Kemarin udah jalan kaki sih gue. Kemarin udah jalan kaki. Ini mau jalan kaki lagi. Ziarah Nabi lagi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang ada di Madinah tapi nggak ziarah Nabi, ya kan? Nah itu ada yang jual roti tuh, roti yang dibakar-bakar gitu di tembok. Nah itu roti yang dibakar-bakar di tembok.
Berangkat umroh lagi antum be. Udah sebulan lebih. Udah sebulan lebih gue. Umroh lagi sebulan lebih udah di sini. Kapan berangkat be? Gue dari 18 November yang kali ini. Keberangkatan kali ini 18 November. Alhamdulillah ini udah 23 ya. 23 Desember ya. Berarti gue udah 5 hari di Madinah. 5 hari di Madinah, alhamdulillah. Ini kayaknya jualan toko alat-alat dapur nih. Salam ke Nabi be insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Masih. Ini tempat-tempat parkir. Buset. Gue lagi membiasakan hidup di Madinah. Mudah-mudahan bisa lama. Muka salah ini laundry ya guys, laundry. Ada laundry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nitip salam buat baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ini mudah-mudahan kalian bertahan sampai gua ziarah ya. Makan elbek be, dingin-dingin enak. Gue lagi ngirit guys. Jadi nggak banyak makan, yang penting bisa lama di Madinah gitu. Makan seadanya aja. Yang penting bisa ziarah, tiap hari bisa ziarah. Itu aja. Kalau jajan gue lagi ngurangin jajan ya, karena kalian tahu lah kita fuqara. Kita bukan orang tajir. Jadi kita ngirit-ngirit ini. Gue ngirit-ngirit. Umroh apa minggat? Nggak mau bahala lagi. Loh, kalau umroh itu dibilang minggat, ya berarti tiap hari banyak tuh orang Indonesia minggat dari Indonesia ke sini ya. Orang ziarah Nabi dibilang minggat. Gue datang di Indonesia, kalian juga nggak ada yang berani datengin gue. Mana? Jadi ya begitulah dah. Mudah-mudahan orang yang dengan kebencian begitu ini dari kota Madinah, gue berdoa. Mudah-mudahan dia istiqomah dengan bencinya. Mudah-mudahan sampai ajal bawa kebencian. Amin ya Rabb. Yang cinta mudah-mudahan bawa cinta. Insyaallah. Amin. Orang ziarah Nabi dibilang minggat. Astagfirullahaladzim. Terbuat dari apa kebenciannya ya? Hah? Ada orang kabur nunjukin muka. Nunjukin kalau lagi live. Orang kabur itu sembunyi kayak Harun Masiku tuh sembunyi. Salam saya ke baginda Rasulullah SAW. Insyaallah. Kalau nitip salam sama Habib ya ke rumahnya Habib, ke channelnya Habib. Gue babe. Insyaallah ya. Yang cinta istiqomah sama cintanya sampai ajal. Ya, husnul khatimah insyaallah. Yang benci mudah-mudahan sampai ajalnya bawa kebencian ya Rabb. Amin. Rencana hujan jam berapa? Nggak tahu bang, gue bukan panitia bukan panitia hujan bang. Nggak tahu rencana hujan jam berapa. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah ini daerah ini kalau nggak salah namanya Sukuba. Alias Babe, nggak ada Bepali. Babe, cari Bepali aja nih. Tempat-tempat makan. Alhamdulillah. Dan haji. Doain saya be agar bisa berangkat umroh dan haji. Insyaallah. Siapa namanya ini? Nuwaira. Insyaallah kita semuanya ya Rabb. Allah kasih rezeki halal, barakah, manfaah, melimpah. Rezeki yang insyaallah jadi jariah, bisa bawa kita umrah di Makkah Al-Mukarramah dan ziarah Madinah Al-Munawwarah, ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beras 1 kilo berapa bang? Nih nih bang, daging apa? Nggak tahu gue. Kalau beras satu apa ya, satu kantong begitu ada yang 35 real. Kalau harga daging kambing nggak tahu gue. Jam berapa di sana be? Jam 11 lewat 16. Gue doain be dengan niat baik supaya lebih baik. Khair itu yang urusan lu sama Allah itu. Urusan lu sama Allah, gue cuma doain kalau hati lu penuh cinta, ya lu istiqomah dengan cinta lu mudah-mudahan. Kalau lu benci, mudah-mudahan lu istiqomah dengan kebencian lu sampai ajal. Ya Rob, yang tahu hati lu Allah. Ada orang ziarah Nabi dibilang minggat terus bilang cinta demi kebaikan. Mana ada yang begitu? Hari Sabtu Hall Malang be, iya gue nggak bisa hadir, gue masih di Madinah sayang. Insyaallah minal hadirin. Bang coba lihat makanan di situ nggak enak, gue nggak beli. Nggak beli masalahnya sayang. Be nginep di hotel mana? Di apartemen. Di apartemen gue biar bisa nginep lama. Jadi gue pakai apartemen biar bisa nginep lama. No tuh makanan tuh ikan. Oh segitu, masya Allah. No. Pakmu, bukan lah. Babe Aldo. Apartemen daerah mana be? Dekat Sukuba tadi itu. Tadi itu gua awal live itu dekat apartemen gue. Daerah Gamam. Atau jalannya namanya Al Jumu'ah. Be itu toko kalau dengar azan langsung pada tutup ya. Iya. Di sini rata-rata begitu. Toko itu kalau ada azan nggak melayani pembelian. Ini toko 2 realan guys. You on YouTube? Thank you. Sudah real. Itu makanan porsinya begitu. Bener. Memang segitu. Nah ini. Insyaallah ya. Insyaallah. Ngopi nggak di situ? Ngopi lah. Tapi di apartemen gua mengurangi jajan guys di luar karena gua mau ngirit-ngirit biar bisa lama tinggal di Madinah. Bukannya babe dulu yang ngajari kebencian. Bah, kalau gua ngajarin kebencian mudah-mudahan Allah istiqomahkan gue dengan begitu. Dah. Dan kalau gua memang seperti tuduhan lu ngajarin kebencian, mudah-mudahan gua hina, binasa, hancur, lebur. Dan kalau gua nggak sesuai tuduhan lu yang hancur, binasa, hina dunia akhirat. Amin. Enak kan begitu. Jadi ngadepin fitnah-fitnah buzzer ini kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Enak begitu ya. Ada orang yang penuh kebencian itu doa. Ya terserah lu. Doain saya be, semoga saya bisa ziarah makam baginda Rasulullah SAW. Berkah wasilah doa antum. Mudah-mudahan ya Rabb. Allah kasih kita rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah. Rezeki yang bawa bahagia, menghapuskan dosa. Rezeki yang membawa pahala, menghapuskan dosa. Rezeki yang insya Allah bisa membawa kita berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah makam Nabi SAW, dan juga bisa umrah di Makkah Al-Mukarramah. Amin. Bil qabulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana abudu Ladina amda alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Benci sama maksiat mungkin wallahu alam dia yang ngomong begitu kok. Dan dia bilang kan gua ngajarin kebencian. Dan kalau dia tahu gua ngajarin kebencian kenapa dia diikutin? Makan mie gelas pakai mangkok. Apa hukumnya makan mie gelas pakai mangkok? Lihat mie gelasnya hasil nyolong kagak. Terus mangkoknya punya siapa? Panjang itu lu tanya sama Ustadz deh. Di sini lagi ngapain? Umroh kah bang? Bukan bang, umroh di Makkah bang. Umroh itu ambil mikot, terus pakai ihram, terus tawaf di Ka'bah,
terus sa'i di Safa Marwah, terus tahallul. Itu semuanya di Makkah bang. Kalau di Madinah itu ziarah. Ini kita lagi ziarah di Madinah, selesai umroh kemarin. Iya, alhamdulillah kemarin sempat sebulan di Makkah, umroh sampai alhamdulillah Allah izinkan 4 kali umroh, alhamdulillah. Di sana jam berapa be? Di sini jam 23.21. Babe, iya Rizaldi. Be, kenapa sandal hotel kiri semua ya be? Nggak tahu gue. Gue nggak pernah punya hotel. Gue nggak pernah punya hotel sayang. Jadi nggak tahu. Katanya sama yang punya hotel. Biaya umroh sekitar berapaan bang? Semuanya. Kalau kalian ya sama kayak paket reguler ya. Sekitar per orangnya itu 30 sampai 40 juta, bahkan bisa lebih ya, tergantung hotelnya. Kalau gue sekitar umroh reguler 30 jutaan lebih, tapi gue bisa 2 bulan karena gue nggak pakai hotel, gue pakai apartemen gitu. Mudah-mudahan. Kebetulan kami juga baru tiba di Madinah be, masya Allah. Fikram, siap. Ini gue mau ke Masjid Nabawi. Ahlan wa sahlan fil Madinah. Doakan saya be, bisa umrah dan haji. Semuanya kita insya Allah bisa umrah dan haji. Amin. Di sini jam 3.22 be, nungguin subuh kalian ya. Salam gabung serumpun Nusantara dari Malaysia. Masya Allah Malaysia, apa kabar? Umur be, sehat-sehat be, siap sayang. Babe nggak ingat aku nggak ingat. Apalagi mungkin gua kenal lu di akun medsos yang lain, yang nama lu ganti, foto lu ganti, ya nggak ingat gue. Nih toko-toko di sini. Ini habis gini kita ada yang jual mainan juga. Aldi, ya Allah, Aldi Codot Banjar, ingat gue soto ayam kampung. Kan inget gue. Lu ngilang sih di Mesir 10:30 be. Oh di Mesir 10:30 ya. Pengen banget bisa, apakah mungkin? Mungkin lah. Gua aja yang orang miskin bisa kok. Gue ini miskin. Beli somai be, nggak ada yang jual somai. Serius. Ada sih di restoran Indonesia. Alhamdulillah. Sini kita istirahat bentar di situ. Ya istirahat bentar, minum air. Kita lihat nih Madinah nih, alhamdulillah. Dingin banget guys. Oh lah dia nggak bisa masih di Madinah gue sampai 19 Februari masih di Madinah, terus balik Mekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Salam kenal dari anak Bogor Barat, Rumpin Indonesia. Masya Allah Bogor Barat. Be, lagi musim dingin ya di Madinah be? Iya dingin banget. Ntar ya nanti di depan itu ada tempat nongkrong. Yang gue tunjukin, gue pakai jaket, pakai kos tangan. Nggak ziarah ke Mesir be, banyak makom ulama. Belum Allah takdirkan karena gue bukan orang tajir sayang. Ini aja gue nggak jajan, nggak apa, yang penting bisa tinggal. Sebulan di Madinah, jadi setiap hari ziarah Nabi SAW. Aku pernah tunaikan umrah pada 2019. Situasi sebelum Covid berbeda selepas. Iya betul. Covid banyak merubah ya. Kopi Madinah mantap rasanya kayak kopi Aceh, masa? Gua dapat kopi sih, ini kayaknya orang-orang Malaysia. Oh Indonesia kayaknya. Oh iya Indonesia. Semangat be, jangan ngobrol di situ ya be, please. Aldi. Lu cek di deskripsi di ada link untuk Telegram pribadi gue, lu kirim nomor lu deh ya. Ntar gue telepon lu di. Sama abang di Bogor juga lagi musim hujan. Madinah gue 5 hari di sini belum ada hujan, cuman dinginnya luar biasa guys. Tasik masya Allah, Madinah dingin banget. Ini orang jual apa nih?
Ini ada orang jual apa nih? Oh, nah ini mainan. Iya, Jo, sangat rasanya dulu teman pernah bawa. Iya, panjang umur, banyak rezeki Babe Aldo, barokah umur dan ilmunya ya Rob, ya Rob. Bocil, mudah-mudahan lu dapat lebih dari apa yang lu doain buat gue. Amin. Be, fokus. Be, Mahmud udah siap sayang. Bandung juga dingin, Be. Masya Allah, Bandung juga dingin ya. Nah, ini Sukuba. Itu kalau nggak salah Masjid Bilal loh. Di sana itu ada Masjid Bilal. Ntar kita nyari tempat nongkrong di sini ya guys. Kita nongkrong bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip doanya buat keluarga saya, mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah suci Makkah. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya bisa ziarah Makkah, umroh di Makkah Al-Mukarramah, dan ziarah Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Amin. Siap Babeku, mohon doanya biar rezeki bagus kayak dulu lagi, biar bisa ke sana juga. Istri nagih umroh Be, mudah-mudahan ya Rob. Kalian dilancarkan rezekinya insya Allah, dibuka pintu rezeki seluas-luasnya yang bisa kalian pakai untuk umroh. Nih gue duduk di sini dulu, bentar. Gue duduk di sini. Ya. Oke, kita minum dulu. Bentar. Nah, kita minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, amin. Gua jadi babe aja. Ya. Oke. Kita lanjut perjalanan ziarah kita ke Masjid Nabawi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa selok beluk tahu seluk beluk orang umroh. Alhamdulillah. Hari ini anakku umroh. Sekarang menuju Mekah, minta doanya biar anakku dikasih barokah umrohnya. Mudah-mudahan jadi umroh makbulah. Umroh yang makbulah insya Allah. Amin. Dan orang tuanya insya Allah bisa nyusul. Kalian yang belum insya Allah bisa nyusul. Nih kita liatin lagi jauh. Amin, amin. Jangan lupa ngopinya, Be. Ngopinya di apartemen sayang. Orang sini kalau ngomong sama temennya kayak berantem aja. Iya, Masya Allah. Nih, kalian mau ikut ziarah sampai dalam Masjid Nabawi nggak? Pokoknya gue tiap hari ziarah aja. Soalnya kayaknya kurang aja kalau sama Nabi SAW. Ini kita udah memasuki komplek Masjid Nabawi. Ya, itu hotel-hotel yang tinggi-tinggi itu kalian lihat. Itu hotel-hotel di pelataran Masjid Nabawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doanya buat anak sekeluarga ya, biar bisa umrah dan ziarah juga. Insya Allah semua kita, keluarga kita semuanya bisa. Kalian yang belum insya Allah bisa berangkat. Bang, B nitip salam buat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ini tetap live sambil ziarah apa enggak nih? Kalian mau ikut ziarah nggak? Nih, di Madinah itu beda sama Mekah. Di Madinah itu hotelnya nggak boleh lebih dari berapa lantai gitu. Nggak boleh tinggi-tinggi banget. Kalau di Mekah kan tinggi-tinggi tuh. Kalau di Madinah nggak boleh karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini
tempat-tempat wisata tujuan ziarah Masjid Nabawi. Ini masjid jadi Sab'ah ya, masjid 7. Ini masjid Jum'ah tuh, Jum'ah. Iya tetap live be, insyaallah. Ini masjid Ghamamah ada di dalam. Kita nanti kita ikut ziarah be. Siap kita insyaallah ikut ziarah. Di depan itu nanti ada masjid Ghamamah ya. Jadi masjid Ghamamah itu dulunya adalah lapangan ya. Rasulullah SAW itu kalau sholat id di lapangan, jadi di masjid Ghamamah itu. Nah kita nanti ngelewatin itu. Ini dikhususkan daerah sini ini untuk pejalan kaki ya, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah nih, gue ngukur. Jadi gue jalan kaki itu setengah jam dari apartemen sampai di seputaran Masjid Nabawi. Nah, ini di situ tuh ada jalan, ya di situ ada jalan, di sini juga ada jalan nih. Tapi di sini ditutup, nggak boleh. Ini khusus untuk pejalan kaki supaya sampai Masjid Nabawi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, isfa'alana hajatan indallah, amin. Baik, kalau ziarah syuhada Uhud hari Rabu pada asar fatihahnya 7 kali insyaallah gobul, kata Syekh Abdullah Abu Turbusi, masya Allah ya. Kita kemarin udah dari Uhud, gasbe ziarah biar lihat live insyaallah dapat doa dari Babe biar gobul aja semua. Iya sayang, ini handphone ini alat di saat musuh-musuh Islam, ahlil ma'asi menggunakan handphonenya untuk memamerkan kemaksiatannya. Kenapa kita tidak bisa menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada yang mau lihat? Ya. Jam berapa di situ sekarang be? Ini 23.33. Ini dalam pekarangan Masjid Nabawi ya. Kita lihat ini kita menuju sana ya. Ini udah mulai masuk komplek Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Ini jualan siwak, jualan rida. Ini timbangan, kesian anak kecil. Insyaallah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat selalu Babe, sudah hadir, masya Allah. Ya, kita makin dekat dengan Masjid Nabawi. Ini udah pelatarannya guys. Ini udah pelataran Masjid Nabawi kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih. Ya Allah. Bayangin ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dirindukan semuanya. Jadi orang-orang yang datang ke sini adalah tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekumpul hadir atau masih di tanah suci? Masih di tanah suci sayang. Banyak wajah Indo ya dari tadi banyak lah. Berkumpulan lah sedunia, umat Islam sedunia kumpul di sini. Semuanya kangen sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan bisa berangkat lagi ke Tanah Suci Makkah, bisa ziarah Masjid Nabawi, amin. Amin. Pamit be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. When be, ana di Madinah mau, kalau silaturahim di mana? Boleh, ini ya, kalian kalau mau bisa pribadi sama gue, cek deskripsi ada link Telegram gue pribadi, bisa ngecek di situ. Be, doain be biar supaya bisa umroh. Insyaallah kita semuanya bisa umroh. Doain Zanzero sejamaah be seluruhnya.
umat Islam insya Allah yang punya cinta, insya Allah bisa umroh. Pekarangan Masjid Nabawi. Iya sabar kakak. Ini lagi jalan kaki kakak. Iya, iya jalan kaki. Gue jalan kaki dari apartemen. Ini gue udah jalan kaki 30 menit lebih. Assalamualaikum ya Rasulullah itu. Kalian udah lihat payung-payungnya Masjid Nabawi kan? Udah lihat? Udah lihat? Kita dikit lagi. Ah itu Masjid Gamamah. Ini Masjid Gamamah. Nih Rasulullah kalau sholat id dulu di situ. Nah, tapi kita mau masuk Masjid Nabawi dulu. Kita mau ziarah Rasulullah SAW dulu. Kayak ingat cerita Babe Aldo 500.000 pas haul Solo kemarin. Iya 500.000 sayang. Bisa begini alhamdulillah, panggilan dari Allah, dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Semoga aku bisa umroh, doakan ya kak. Insya Allah kita semuanya yang nonton ini insya Allah bisa berangkat umroh di Makkah Al-Mukarramah, dan insya Allah bisa ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ana haji 2012 Madinah dan Masjid Nabawi banyak perubahan. Iya. Sekarang alhamdulillah. Nih tempat nongkrong di sekitaran Masjid Nabawi. Itu Masjid Gamamah itu. Itu Masjid Gamamah. Cuman kita mau ziarah Nabi dulu ya guys ya. Nabi lebih utama. Jadi gue mau ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Aku dulu tinggal 5 menit ke Masjid Nabawi. Iya. Gue ini bukan orang tajir, jadi gue nyewa apartemen yang jauh begini, nggak apa-apa jauh, tapi gue bisa lama di Madinah gitu. Subhanallah, semoga live Babe ini menambah motivasi biar makin semangat nabung. Doain Aldi ya Be di Masjid Nabawi biar lebih baik segalanya. Amin amin ya Rabb. Allah jadikan semuanya kita jadi lebih baik akhlak, lebih baik iman, lebih baik Islam, lebih baik rezekinya. Ini kita mau masuk Masjid Nabawi. Doain buat Indonesia ya Be, insya Allah. Nih kita mau masuk Masjid Nabawi nih. Itu Masjid Gamamah. Kelihatan nggak Masjid Gamamah kubahnya? Itu ada kubah, itu Masjid Gamamah. Amin ya Allah. Nih. Alhamdulillah kita mau masuk Masjid Nabawi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Be, Masya Allah Aulia. Terima kasih Aulia. Nih pagar Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Kalau jangan ngaku, aduh. Nih ya di Masjid Nabawi nih, depan Nabi SAW. Kalau Ba'alawi itu cucu Nabi Muhammad SAW, berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, orang-orang yang mengatakan Ba'alawi bukan cucu Nabi, insya Allah akan hina, binasa dunia dan akhirat. Dan kalau memang Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, maka gue dan keluarga gue hina, binasa dunia akhirat. Bil qabulil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat aja. Gue bersumpah di dalam Masjid Nabawi itu. Ini. Ayolah. Nih. Itu Qubatul Hadrah sayang. Kita insyaallah bentar lagi. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qabulil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahadah. Wajadaka 'ailan faghna fa'amal yatiman fala taqhar. Wa masaila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليكم يا سيدنا أبو بكر الصديق السلام عليكم يا سيدنا عمر بن الخطاب السلام عليكم يا أهل البقيع السلام عليك يا حباب فاطمة الزهراء السلام عليك يا حباب عائشة الرضا السلام عليكم يا سيدنا عثمان بن عفان السلام عليك يا حباب يا البتول وعلى زوجك وابنيك سيدنا الحسن وسيدنا الحسين السلام عليكم يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا سيدنا الأيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا أكرم الخلق ما ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا ربي واجعل رجائي غير منعيك لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل غير منخرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهل التقى والنقاء والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah, di hadapan kubahmu yang mulia ini aku bersumpah bagi orang-orang yang mengatakan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa atau Habaib atau Ba'alawi bukan cucu Nabi. Kalau memang Sayyidina Ubaidillah atau Habaib atau Ba'alawi cucu Nabimu, maka hancurkanlah, hinakanlah mereka dunia wal akhirah. Tapi kalau memang Sayyidina Ubaidillah sesuai dengan tuduhan mereka Habaib bukan cucu Nabi, maka biarlah aku hancur, diriku dan keluargaku hancur dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin bil qabulil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabb, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dzuriyahmu dihina, dzuriyahmu dita'an ya Rasulullah. Tunjukkan kepada kami ya Allah Rasulullah berkat kemuliaanmu
tunjukkan di dunia ini ya Rabb, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Niatkan dari sekarang guys. Alhamdulillah kita masuk Babus Salam. Ini pintu untuk ziarah Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammad wa ala ali sayyidina kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, انظر إلينا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله، انظر إلينا يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، انظر إلينا يا رسول الله، انظر إلينا يا رسول الله، انظر إلينا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليك يا سيدنا أبي بكر الصديق. السلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب. يا ربي بالمصطفى ملك مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأب. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأب. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث الآن. اللهم صل عليه يا رب اجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحبه ثم تابعين لهم التقاء والنقاء والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة وسلام ya Rasulullah. Jangan jadikan ziarahku ini yang terakhir ya Rasulullah. Panggil lagi ya Rasulullah, panggil lagi. Sebagaimana Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mentakdirkan hamba bisa hadir di makam Rasulullah pada malam ini. Takdirkanlah hamba untuk selalu berkumpul dengan Rasulullah SAW di dunia wal akhirah, dan keluarga hamba ala hadin niyah wa ala man wa akhir syekh Abi Abdullah bin Ibrahim Bismillah wa ala Allah yadkhulna ta'ala fi niyatih wa akhlaqina fi akhlaqih wa amalana fi amalih wa ja'ala warzuqna mahabbatahu wa taqwana al-minatih. انشرنا في زمرة الخير ولفنا وسوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدنا أبو بكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sayyidina Umar ya Sayyidina Awal. Ya Rasulullah, jangan jadikan ini ziarah yang terakhir. Masih rindu ya Rasulullah, masih rindu ya Rasulullah.
Ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, takdirkan hamba dan keluarga hamba, guru hamba untuk bisa ziarah kembali. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ya Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, anzur ilaina. Ya Rasul, ya Allah, Allahumma ansuril muslimin fi biladina Indonesia wa biladi Filistin. Allahumma ansuril muslimin fi biladina Indonesia wa biladil muslimin wa Filistin ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Karim. Ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita udah ziarah Rasulullah. Dan insyaallah kita kembali lagi. Insyaallah besok kembali lagi kita. Ya Rasulullah, masih mau kembali lagi. Izinkan ya Allah. Ya Allah, jangan haramkan kami untuk berziarah lagi ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mau berziarah lagi ya Allah. Sekarang kita ke Bagi. Kita lewat Bagi. Kita ke pemakaman Baqi. Ya Rasulullah, kayaknya mata ini tidak mau lepas ngeliat kubah hijau ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besok live lagi nggak? Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa live lagi ya. Doakan, doakan. Insya Allah. Allah. Baik, makasih ya, baik, izin pamit sholat. Iya, siap. Sama-sama sayang. Amin, amin. Terima kasih David, insya Allah. Kalian juga yang mendoakan dapat doa lebih baik dari apa yang kalian doakan, insya Allah, amin. Ya, jangan palingan, baik. Jangan palingin kameranya. Iya, mata gue juga masih di situ. Ya Allah, masih rindu. Masih rindu. Tanah terbaik. Di dalamnya ada jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, di Indonesia banyak umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka juga merindukanmu ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah agar mereka juga bisa berziarah kepadamu ya Rasulullah. Ya Ali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan subuh ya. Kalian mau persiapan subuh? Gua mau ziarah Baqi. Habis ziarah Baqi, gua mau i'tikaf di Masjid Nabawi insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa i'tikaf di Masjid Nabawi. Amin, amin. Kita lewat Baqi. Di Baqi itu ada Habibah Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Ada Habibah Aisyah. Ada banyak sahabat Nabi juga di situ radhiyallahu taala anhum. Dan ada salah satu sahabat Nabi yang juga jadi idola gue, Sayyidina Nuaiman radhiyallahu an. Sahabat yang sering menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, sudah. Ini live-nya kemalaman buat kalian ya. Jadi kalian subuh ya. Besok insya Allah mudah-mudahan gua masih dikasih kekuatan, dikasih izin untuk bisa ziarah lagi. Agak sorean deh ya. Nah ini orang-orang antri ke Raudhah. Ini orang-orang mau ke Raudhah. Oh, pintu Baqi untuk dekat udah ditutup. Jadi dari jauh ya. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah.
Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal baki. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habib Fatimah Zahra. Assalamualaikum ya bid'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya al-Batul. Assalamualaikum ya Habib Hashidullah. Assalamualaikum ya al-Batul. Wa ala zawjiki Sayyidina Ali bin Abi Talib wa ala abnaiki Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Assalamualaikum ya Habib Hashidullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidina Uthman. Assalamualaikum ya Sayyidina Nu'aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya azwajin Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ashabin Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlil baitin Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu Rabbina lana ya Allah bijahim. Salamullah ya sadah minar rahman ya syakum. Ya Allah jainakum qasadnakum talabnakum. Sa'inuna dukhutuna bihimmatikum wajidwakum. Fa'abuna wa'atuna ta'ayakum hadayakum. Fala khayamtum udhani fa'asyakum wa'asyakum. Sa'idna izatainakum wa fawzna hina zurnakum. Fagumu wa isfa'ufina ila rahmani maulakum. Asyanu Allah Asanadullah asaramata asyana wa ta'asyakum. Salamullah hayyakum wa ainullah itarakum. Wa sallallahu maulana wa sallama atainakum. Ala al-mukhtar syafirna wa mumnina wa iyyakum. Salamullah ya sadah minar rahman ya syakam. Ya Allah dinakum wa sallakum talabnakum. Salamullah ya sadah syakam. Dinakum wa sallakum talabnakum. Salamullah ya sadah minar rahman ya syakam. Ya Allah dinakum wa sallakum talabnakum. Walillahi al-asma'ul husna. وادعوهم بها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحي يا حي 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 اللهم إني أستغفر الرحمن الطيب هذا المقام فاحذر هم لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا وقفنا في مشهد نبيك هذا ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا عمل عملنا فنسألك الله أن تقضي لنا الحاجات ونحن تعالى جميع المقاصد إنك على كل شيء قدير صلى الله عليه وسلم. وهذا لا حضرة سيدنا وعبد الله شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم حضرة أبا إخواني من الأمر المصري وأهل بيته من الطاهرين وأصحاب الكرام المرتدين والذات دعوات المتمومين وذرية أجمعين البات والتابعين ومن تبعهم بشأن إلى يوم الدين خصوصا منهم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وسيدنا فاطمة الزهراء سيدنا عائشة رضي الله وجميع أزواج سيدنا رسول الله أجمعين وآل بيته وسيدنا نعيمان رضي الله عنه وسيدنا حمزة بن عبد المطلب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل ما نوى سيد شيخ أبي عبد الله بن إبراهيم فطال الله في الحياة وبحلمه وبحل الله خلقنا في نياته وأخلقنا في أخلاقه وأعمالنا في أعماله وجعلنا من حزبه فالدبنا محمد ويجعل الشر بالأمور الجبار وفينا فيه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أدركنا يا رسول الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضايق واسع كرمه يا ربي واجعل رجائي غير منعكس هديك غير منخرم يا أكرم الخلق مالك من الدنيا سواك عند أخوه وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Oke guys, alhamdulillah selesai rangkaian perjalanan terus ziarah. Alhamdulillah mudah-mudahan besok lagi insyaallah selama di Madinah dan mudah-mudahan terus bisa ziarah. Dan insyaallah kita bisa lagi ketemu lagi dalam keadaan iman Islam dan mudah-mudahan ziarah kita bawa berkah buat kita, khususnya buat diri gue, buat yang nonton. Sekarang waktunya iktikaf di Masjid Nabawi. Gua pamit dulu ya guys. Sampai jumpa besok.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali, amin. Iya mama, ya Allah. Mau itikaf dulu ya ma. Assalamualaikum.